Kanyang laki din! Ay, rumbar ka ka, di ba kay? Ay saan? Sumrekak di taon naglarda. Anya? Ay katrumwarak at adaka nga ro dito unag. Nakita mo't at turungag ti ruangan. Ay, unay kan abak-bakitan. Damdamagan ka tinasayat. Kasta ti panagsungsungbat mo. Ti damdamagan. No adda ti papanam. Wan, rumwara. Mapanak ije balay da jene. Anya ba natin kala ni Jay? Mapantamang kid digitalon. Ay sanon, bay ampay day tatalon. Sana balay, taagpaw itmanin jay anak tangad day jay sauday. Ay na, di mo namnamaan ti anak ta. Tasaan na nga obligas tundeta. Adula amin. Ayun gayam, agluto ka iti sidaan ta tapno mga anak laengan inton makasangput Nana Nelly, papananyo ka di? Ijay man balay da jenay. Una nana. Inak man kita endagi jela ko na, bareng adda magusto Katwa na, sigurado nga da magustuhan nyo. Ngamin, nagpipintas dagiti lako na. Ay ka nasaya at nga rod ano napipintas dagiti lako na, tapno addamot mapaglakwan na, tapno saan mo't amasayang tibanog na, saan nantumang amin nga yaplay ti inadal na. Ay, sayang ti inadal na iti mano atawain. Ha? No kumangamin saan anak ki asawa adagaws. Ha? Di mayat ko ma. Ala, panawan ka pa Sige lang, nana. Oo na yan. Nagsakit matan, ti pa nagsasao ni Nana Nelly. Tila ibagbagan. Umayak man, Jenay. Ay, umay kayo lataan, Nana Nelly. Umayak man, nagpili iti badaw. Barang adda magusto. Ay, kat sige, anana. Mayat da kita. Uray nagapo iti bail kat napintas lata. Napuskol pa iti tela na. Ay, kita mga raod. Oh, anya ngay, nana. Adda nagustuhan nyo? Daan magayam dagiti lakom. Kunak no brand nyo. Ha? Kunak no barbaro dagitaw. Ay, saan nana? Nagapong amin iti bail dagita. Ang medyo mayat da ito. Sigay, 50 timay sa tapno mga laak. Ay, saan anana? Lugi ak ano itod ko iti 50. Black mo ngamin dagita lakom, bado tinabalo. Amaw, black ti isusuot dagiti nabalo. Ha? Kawan. Ala, bayan nyo latan di tanana. Gaputa adulat tamot ti mayat iti black. Gaputa saan laeng abalo ti agusar iti black. Anya! Makapasakit itinakam. No awan ko matibagana. Awan. Sino ka ditidakdak ang mga tayong bakal? Hay, dayjay man anana Nelly. Apay ka day. Kasla masurusuron ka man. Kasano, imay itay kat kuna na nga agpili itibado alakok. Ngum inuyaw na laeng mo. Apay, anyati ko na naking kaya. Kuna na nga rod adaan kanumagayam dagiti lakok. Ken pasig ablak kanumot ti kolor na. Bado kano tinabalo dagito ilakay. Anya? Wan lakay, day ta timbagbaga na itay, makapainsulto. May amon ba kay? Di mon ikan kanaw. Sana balay, isulaang mo tinang ibagay ti kasta. Sa bagay mo't di alakay. Wang, ala, umay kakiday, tentagid da. Anya? Agid asasawam. Kit amumon na ba kay? Na, imal
aldawan? Apay, masapol ay arabi ay. Kinompormiya pa kay. Basta laki di mayat. Naa. Mayat tiri na kaun, indan. Agawid kamit adagos. Anya nga ron ti kayat mo, marabi anak. Ay na, awan ti ibagbaga kakasta. Wanaw, aday lumlemang mo ah. Wanaw, aday lumlemang mo ana imas amasida iso akas ta ti ibagbaga. Ay na, awan ti kinapuno na kita nga ibagbaga. Anya ko mati ilimang kwa si dagay. Ah, Pas dawak lang amin kin kabagat. Itala ang adi kami mayagi dyan na palam. Kat doon na pa palam. Di ka matalo nga oras ka pwede sismis. Anya nga ti serbi na nga agbayagak ijay ayan ni Jenny. Kaadaan magayam dagiti lako na badbadaw. Awan pa'y mayat. Daan kon ko naman, tawan igatang mo. Anya, Kedwin, aw pa'y kagbiro ka itiblan nyo. At damot at ipagatang mo. ay katadan to ah. Ay, Nelly aya. Limit your expectation kung naragarot. Nawag-wag ti pagsasalita. Di mo aya maawatan dita. Sabagay, puro simple nga English, di mo maawatan. Anya, Kati sumat. ay na, di nakatawaan si Kalardo. Addan to gundaway ang makagatangak iti brand nyo, abado. Kanon tupay. Apamat adi kan tumakapagda. Kin makakita. Kit awan pa'y magatgatang mo abradyo. Kin no di kamat ngamin agbiro kiti pakitang danam. Anya, Kit nasuman. Ala, ikakita agluto. Tapno ada ka nita. Kaimasip ta agluto. Wan. ah, Kumusta ti kita mi tangal daw, bakit? Mayat matlakay. Adala ta ti mapaspastrok ti Teresena. Ngam kasapulan nga agbiro kak iti mabalin atang danak amang in display kan mangurnos kadagiti lako. Ay, agbiro ka lata, bakit? Marigat, no, si kami, ti mga sikaso, wala kita. Marigatang ka mata. Wana lakay. Kat agyaman nak gaputa maawatan nak. Un bakal, narigat mo, ano, si kalaang ti mga sikaso, itla ako. Saan ka mga matulungan? Anyay nga ron. Kat adamad nga ron ti panggadam. Sana bale, agbiro kak iti kadwak. Alawan, bakit? Naginanos ta, parang tuloy-tuloy ti panagduras, ti panagbiag ta. gumatangak man, Grail. Da kayo matgayam nana. Anya tigatangan nyo. Soyken sukaman. Mabait lang nana Adtoy nana. Ay, ilistam man pa'y gayam. Ha? Awan mo gayam igatang ka. Ala, awan ti parikot iti day tanana. Aywan gayam. Amangan no kaya ti matangdanan. Ay, kayat ko ah. Anya ka di ti maaramay. Ken asino ti mang tangdan kanya. Siyak ko manana. Agisim pa kayo lang itilako kan agbilang. Ay, katun abalasan ko. Kaya't ko launay. Kaano ka di amang rugi ah. Inton bigat matlahang nana. Sigay, urayon nak Grail. Umayak to, inton bigat. Pwede kapigin tinapay, nana. Agmirinda tayo ba? Ay, agyaman na. Kasla na ihimas day ta tinapay ah. Ha? Una na. Humid day daw. Nagpait mo tinday ti kapiyo, Marfail. Anya? Wan, naging na dayo ti timpla na. Kasano, nana? Pagin nasiddigan nyo na. Ay, saan ang nagtimbang ti asukar ken kapi na? Ha? Ay, pasensya ka na, nana. San kami na mahilig, itinasamit unay. Nayunan nyo latan da sukar na. At da di tagarapon da sukar.
Kinukurang manglukat kayo ba? Ayun man nga raw, kurang at talaga ti asukar na. Ay na, kaslasaan aka pinukastaw. Mangan tapay anana. Sana bali ta naka-display tamatan itilako. Kan kabayatan nga awan pa iti customer Ay, pag isaw, mabisinak mutan. Anyat orasan aya. 12:50 nga may nana. Ay, isumat lagaya makasla maulaw akong gapu iti bisin ka. Ay na, pasensya kayon anana. Diyak nga minapuutan ti oras. Muwan nga raw. Alamangan tan nana. Sigay. Na. Kurang mati asin na dahito sida. Ha? Nagtangken unay dahito karnay. Ay, kurang ti asin na talaga. Anya? Kawag. Awan ramraman na. Saan anaimas? Apay ngamin ngayon lambong mo. Inadubom la ko mga minan na. Ay na, pasensya kayo nana. Ngamno kurang ti asin na. Adati soy kan asin ijay, adapay bagoong. Nayunam latan. Kung saan nga titinamdaan ang mga katulong mo ba kay? Ay, umistress mat gayam lakay. Ha? Apay ka di ba kay? Kat no nalaing mat gayam nga aguyaw kan agdilaw. Apay, at damod lang ayatin baga na ka. Ay na, wun lakay. Agasam, idi pa nagmemerienda. Kung nanakit din nga, nagin na dayo ti timpla jay kape. Gaputa kurang kano ti asukar kan kape na. Idi manan nangal daw kami. Kung namanan akurang ti asin jay inlutok o si daan. Kan awan kano ti ramraman na. Ngam na imas mo ti panangan na. Subo iti karne. Kat kunana anatangkan. Ay, nako. Anyan ni Nana Nelly ay. Talaga kas dyan ti ugali na. Makapabusor mo't gayam. Dilaw iti makan. Ngamayat mati panangan na. Amangan kidi ano saan nakaramraman iti pinikpikan iti balayda. Kasta ti inaramid kan kanina na Nelly, idi tinangdanam. Wan mare, ngamay na. Nagrawat mo't amangan. Kundi uyaw iti kanan na. Ngam kanan na mo't lata. Ay nga tano ibagatakil ni Tata Lardo. Ay, saan? Saan masapro nga ibagay? Gaputan ang ngagkong. Ah, Tata Lardo? Ay na, pasensyaan niyo kung mantasawa ka. Ay na, talabas. Saan na matarusan to gali na? Sa bagay, awan parikot kanyak. Numamin aduman amangan kan agkape iji balay. Ang ti jak kayat, kati panaguy-uyaw na tata. Wan nga ro Tata, pati lakok abadbado. Kuna na apara kadagiti balo lang. Ay na, ulitak marintagkid daw iti pasensya ka na kayo. Sana pali, tambagak to ba din? Wan tata tani, ang mga lumakasarak iti katapat na katutupanda. Isuumat lahang din nakakaasi ka di. Mala, bagak to ni nanay. Tani, kababain, kaslasan abakbakatan. Agsari tataman, sika, nili. Apay kaday si Kalar daw. Amom ka di, asika ti pag-iistoryaan da ijay Teresina. Kapu iti pananguy-uyaw mo iti kape, kantim pasidakin ka ni grill, idi tinangdalan da ka. Nay, awan mo't amok nga inuyaw ko. Ay, saan kang kaglibak? Kabil, amukan. Amom ka di, asyak ti mababayin iti day tangararamin. Ha? Apay kumaamabain ka ngay. Ay na, talaga ka di nga awan ti manaknaka mo. Saan laanam na minsan abinagaan ka? Ngam awan lat tabot ti nagbaliwan na tao galim. Ha? Eh na, saan ka man akundi uyaw iti masida?
Kaputa ka na yun mo't abaggo og tisid-sidam. Manmano ka makagatang itinaimas asidan. Isungagbayin ka kumamata. Italang man na maramanak darak parang. Uray siya, italaang manin na makarelax. Kung nga raw, sana balay, tasaan mo ang masubrahan. Daa, agin inom kayo mo't nga malaldawan, Marfel, kan Eric. Una na, tapno maikat man ti banaw. Kasano kumaamaikat ti Banugyaw, kat saan kayo mo't ang nagtrabaho? Kwa na. Agpada kami nga di of me ita. Isong ag-relax kami pa imut nana. Malang raw, panawan kayaw. Rumor ka kadimanan si ganin. Ay katun agbiro kak iti pagsayaatan. Pagsayaatan ka di. Wano pa ka ibabainak man. Anya man nanday ta sasawam. Saan mo ka di anang agtimbagak? Apagsayaatan timapan ko sa pulan. Ay na, mo ka. Kaano ka pa'y anang isang put iti pagsayaatan dito'y balay? Ay katadan to Kaano to pa'y? Sana kida tulungan di talo. Sana dahi tapakay babae ng titao tar aramidaw. Nasaki nga ro dayto'y sikat ko. Kapay nga arumbar ka pa'y lang. Ay kat gagangay lata. Manaktak ka mag... Mala, rumara ka. Hey, mapangkalatan iti kahit mapapanan. Grail, umayak man makiindistoryakan ka. Ha? Ay, da kayo gayam, nana. Ay, kutwa na. Total, awan pa imot customer ko. Na, apay ngay asaan namat ngay awis ti kapida. Sigud mo't kat iyaw awis na tunggal umayak dito'y balay da. Oh, naguli mo kayo matan, nana. Kunak man lumakiin ni istorya kayo kanyak. Ayuwan. Ay, kwa. Ay, awan ka di man ang ti ipatangdan mo kanya. Awanan, nana. Awan nga min tinaimas amakan, nga ipakan ko kada kayo. Iso nga agtinulong kami latan iti asawak. Anya, Uwan, nana. ayun gayam. Adda nga ta ni Jenny ita di tabalayda. Adda, nana. Ngamin, makumikom ang mga asikaso kadagiti lako na. Daan mo nga min dagitila ko na abadaw. Awan makitak abrand niyaw. Diyak nga min agbadbado iti daan ka. Kasta ayan, nana. Nagasat kayo nga ron, ano kasta? Ngamapay nga ron akasta ti suot yo. Adda aspilina. Kan ado ti manchana. Ay, kwa. Ay, diyak siguro nakitaan na imbag itay nagsukatak. Panagkitak siguro ka barbara. Amom ka di. Akagap-gapula ang ninana ni Lilitoy. Ngam saan ko nga inyaw awis ti kape. Kasta ka di. Napanmat inay balay itay ka. Nakuna na nga agpili itilakok abado. Ngam na ibagaklatan asaan tumatla ang abrand nyo tilako. Anya? Ay, agpada tangarod ay iti inaramid, Jenny. Tapno mapanunot na ti saan anasaya at nga aramid na. Makapasair nga min dagiti isawsawang na. Saan namot apang panunutan numayat ti isawang na wano saan? Ay, wan nga rod. Maasyanak paikit di akin ni Tata Lardo. Gaputa kaadwan kada tayo alumugar. Ka nilatan na Nelly ti pagsasaritaan da. Isulaang nga rod ti baka dito'y aparikot dagiti bumarangay. Ay, naku namon, Mare. Ay, ikararag tayo latan, asapay ko matagbaliwan. Tapno saan nga agparikot ni Tata Lardo.
pa kamot anagaway. San aya nagbalon ka? Sinalbag ka hindi abakbakitan. Alam amin ang akawas mo. Tagsinatan nga uray bakit ka lakatan? Naa, makapungtot kamot tenlar daw. Apay kaday. Apay bay. Amom ka di asi ka man iti pagsasaritaan na kita karuba. Ay na, makapahiblad ka. Amagan pa ka din umataya ka din na oras ka po iti tang-arabit mo. Anya? Isardeng mo kuman tinaalas ka ugalim. Di kinalaing mo amang dilaw kin manguyaw. Tanusan, amang ano ibulang kay tideras nawatam. Kabailan nak nga ibulang asawam. Kayo na. Awan na sa asawa ka niyak nusak tiya gugod. Iso baliwam tinaalas nga ugalim ha. Nawatam. Ay, uwalar daw. Agbalbaliw akaon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.